Sasisian pot ngi pinasum bhai phi baro shakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi shat phi khlainut kan mau ban subscribe ya kanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos kiwingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video lani phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube la ban follow ru ingi hapo ka Instagram account nama ha Instagram ngi ship pente bai mala ka por lada ngi la da ban pelai ya ka video ka bathama timtang in page no igini ki post ki barang Laitkam ki badai ki bala pas class 10 ba class 12 ya kini ki post la pelai da ka Defense Research and Development Organization lani ka DRDO mentau benai arajar apuar ki keteng jeng ki post ki longkom ne Senior Technical Assistant grade B bat ka Technician grade A kelas date lani ka tarik bakado berpilawan submit ki applications ka di haulai tarik benai September arajar apuar ya ka post Senior Technical Assistant grade B ka balait 6000 nyukusan lagi post ke age limit lani ka kerta ka berdo ke dekat pras 6 bat ka bahado ke day apu pras 6 kandon ke upper age relaxation yaki schedule caste, schedule tribe, other backward classes, ex-servicemen, PWBD, bakwi-kwiru, patkumki anjangka government. Ka salary lani ka tulap ka day lapsan hajar sauspa, hado shilak har hajar sauspa, katkum ka 7 Central Pay Commission pay matrix. Bapin sa ru kiwi-kiwi allowances. Ka educational qualification ya ka post kalongkum ne. Pila day ban pendap ya ka bachelor's degree, haka science, lani diploma haka engineering, lani technology, lani computer science, lani ki allied subjects kum kini harum ki bala recognized daka AICTE, automobile, chemical, civil, computer science, electrical and electronics but terter. Ya ka technician grade A ka bala praspa 800 ki post ke age limit lani ka kerta ka berdo ke dekat pras 6 ban ka bahado ke day apu pras 6 kandan ka upper age relaxation yaki schedule caste, schedule tribe, other backward classes, ex-servicemen, PWBD, bakwi-kwiru, katkum ki anjangka government. Ka salary lani ka tulap ka dekat kandai hajar kandai spa, hado 100 hajar spa, katkum ka 7 Central Pay Commission pay matrix, but pensayo ru kiwi-kiwi ki allowances. Ke educational qualification kalongkom ne, pila ban pendap ya ka kelas 10 lani ka matrix, naka board lani ka institute ka bela recognize. But pila ru bandan ka ITI certificate, lani ka certificate hakini ki trades harum, naka recognized institution, lada ka ITI haka bapilan kimji ki certificate, lani NTC, lani NEC. Candidates ki belong eligible bagi berkuaban apply kini ki post pihak ban apply online link ba ka recruitment portal jangka DRDO ka bereka https www.drdo.gov.in nadok ka shpau baje men step jangka laitrek benai September arajar apuar hadok san baje janmit jangka arpalaitrek benai September arajar apuar la phila lek ketika recruitment portal jangka DRDO seklik haka online application form bat sapendap ya ka registration process la ka ba klik haka tu batho new registration ka official advertisement lani ka official notification ka bala apply hi dengan ka DRDO ngala ai po description jong ni ka video te phila ban download ban pulih hi ka